Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kavlu Teala innallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiy. Ya eyyühellezîne âmenû sellû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebeyke ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala tabibi kulubina Muhammed. Emevi sohbeti Xuda besa menakıbi Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu. Sahabi Peygamber aleyhissalatu vesselam menakıbi vana merif çıkas beje ne beruki xilaz be, ne bedehru xilaz be, ne be meha xilaz be. Habi hayata وان tev دریا خدا دا درباز بونه. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu emirül müminine halife İslamiye. Kore Hazreti Ömer radıyallahu anhu dıçe nav zaruk bed kenin dibi bavete halife İslamiye, bavete halifeye emirül müminine padişahı İslamiye, cekite qetiyayne pinekirine cübbete. Digri tecem Hazreti Ömer radıyallahu anhu jbavi xarad büjet bizarumut kenin cübe mi qetiyaya pinekiriye. Hazreti Ömer şine cem hazinedar dibi her bira peri cübe ki bidete beş xarad cübe bir kere ve zamanı maaşı qosan ezivi hakkı ödemiş bikim. Fenan padişahı na bütün mali devleti şkara saynet kirin. Hakkı ra riayet kirin, kul hakkı ra pırtitiz bun. Zamanı kore Hazreti Ömer şu cem hazinedar jerago, her ecbavi xara bece senet çedike hatani seri meheyi ku ey sağ bimine, dibe kefili xo ezvi perihane bidim. Kore yuhat Hazreti Ömer rago, Hazreti Ömer gidiyaş kore xara go seber bike. Nabim kefili xo saatek. Dwi esnayı da Hazreti Ömer radiyallahu anhu ev çıkas cübbevi pinekiri bu. Esnayı kare yuhat girya şerago. Hazreti Ömer emirül müminine, padişahı tamamı İslamiye, tamamı mali ganimeti binde sivide, Hazreti Ömer cübbe Hazreti Ömer'da çarda pine heye. Juan çarda pine cübbe Hazreti Ömer, pine kivici be post va dürüt ki Hazreti Ömer bukha dürüt ki. Hazreti Ömer qaynikar cübbeş xarab kirya. Bütün mali İslam'ı binde sivida bu. Ama jera dürüst ne bu? Fenani padişahı naha temmami mali devleti fenani mali wan eşkara kulamıştıkin dikevne nav cep rast ledixin ve teti xeberdan idbem İslam'ın. Bizeb kez örnek ekşivara beşim. Cavi xatam ve bikin. Jibu menfaat bira menfaat nekeve bişa İslamiyet ave. Menfaat xilazdı be. Ama İslamiyet xilaz nabe. Jibu menfaata dünyayı bey insanı zalim, bey insanı haramkhor, bey insanı hakkı nazna ke bey wana neçin. Ne bizin evana menfaatam he ez beyvi herim bre menfaat desim neçe. Qey ev qencivi qasi qencivi xwedê serte heye. Ev xwedayê ku her tiştî de bağlıviye, mal date, mülk date, veled date, her tiş date, güç date, kuvvet date, çav date, ling date. Tu çima qenciyawi xwedayê xwe naşêkirinî peyvî xwedayê xwe naçî ji bo çar rojê dünyayê ji bo menfaata dünyayê pey zalimê dişî. Xuda azze ve celle dibe ez zalim tevê zalima tevê terefdarê wan di agirê cehennemê da terbiye dikim. Her bekî Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabi ki görev dedi dibe malê ganîmetê tu sorumlî. Tu malê ganîmetê qormuş bikî.
ev sahabici be Resulullah aleyhissalatu vesselam kurkeki moteki ji mali ganimeti be Resulullah hildide. Be izna Resulullah hildide. Tişteki em pir hafif dizanin. Motek hildide, mot. Mali ganimeti. Sahabiye Resulullah'ye Müslümane pejvek be Resulullah ranımeştike. Terbiye xwe tevcem Resulullah hilde. Talimata dini xwe bizzat şi Peygamber aleyhissalatu vesselam hîn Harbi da birindar dibe piştî wî birînî vefat dike. Wetî vefat dike sahabî tev xweziliya xwe pêtînin. Xwezil em jî birîndar biyawna. Xwezil em jî şehîd biketana. Çünkü rutba şehadeti rutbekî pir mezin e. Di rutba mirinê de en rutba mezin şehîd e. Çünkü ji gayrî şehîda kê dimire tekrar hatina dünya istek nake. Ew ê sekerata mewtê dibîne, ew ê ızdıraba mewtê dibîne, kes istek nake. Şehîd ne têda? Şehîd ku wetê mükafata wisa pir dibîne, istek dike dibe xwezil tekrar bihatama dünyayê tekrar şehîd biketama, tekrar ev mükafata ham biya nesîbê min. Ama ew şehîdê îro ku herkes dibe ew dibe filan kes şehîd ew filan kes wisa na. Şehîdê ji bo dînê İslamê, ji bo dînê Xweda mücadele bike, kufarê ra şehîd bikeve. Ew şehîd, em basa wî şehîdî. Di wetê xiberdanê herkes dibe şehîd. Ama kê şehîd e? Ça dibe şehîd? Meriv ji bo namûsa xwe dibe şehîd. Meriv ji bo dînê xwe dibe şehîd. Meriv ji bo erdê xwe dibe şehîd. Hema wisa rastgele filan kes şehîd, filan kes şehîd, filan şehîd mertebekî pir mezin. Herkes nabe şehîd. Sahabe îş tev dibin xwezir em jî fena wî şehîd biketana. Bi derba kufarê hat birîndarkirinê bi wê derbê vefat kir. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe ew mervê hûn dibe biye şehîd anha da agirê cehennemî da dişewte. Sahabî şaş dibin ya Resulallah. Sahabî Peygamber aleyhissalatu vesselam. Sahabiye Resulullah, sahabi ki yek saateke Resulullah bibine derece uykası derece Şeyh Abdülkadir Gilani daha ziyadetire. Eva sahabiyete bu ya Resulallah. Be derba küfari birindar bu ya Resulallah. Bu derbe bu şehit ket ça cehennemi de. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe yek motek hıyanet kir, motek mali devleti hildahar. Beyme motek fakir, hıyanet kir. Bir yek tişteki moteki hıyanet kir, sahabiye Peygamber aleyhissalatu vesselam diçe cehennemi naçe cenneti. Peki evi insanı nihayku avkas harami dukun, avkas kul hakkı dukun, avkas mali devleti dukun, evi çaherin cenneti. Bu sahabiye Resulullah neçe cenneti, yek motek hıyanet kiriye neçe cenneti, evan insanı çaherin cenneti. Cennet ama mümkün nine. Xweda di Qur'anê de hatê bes hinek însanat ke, Xweda dibe çiwet deve qula derzî ra derbas bû ew ê paşê herin cennetê. Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu jî ji korê xwe ra dibe here sebir bike. Heta serê mehê ez nabim kefîlê xwe. Qey Hazreti Ömer nikar bû emir bikira xezîne de ra bigota perê motekî bide, perê cübbekî bide korê me heta serê mehê ez ê bidim te dikaribû. Ama belki mi xwe negihanda serê mehî. Belki ez mirim eva hekka hüsî midama. Kutb-ı zemanê wisa gotiye. Edake heçî ku li ser te hebî çi heqqê Xwedê bê çiyê ademî. Dünyayê de hekka ödemiş bike. Hekka nehêle kıyametê. Çi heqqê Xwedê bê ku nimêj û taetê Xwedê ser te ferz kiriye wana bike, çi heqqê însana bê. Wetê heqqê însana meriv hiç axiretê meriv perîşan dibe. Gelek insan zamanê Resulullah vefat dikirin, Peygamber ser nimêj nedkirin. Digotin eva insanana kul heqqî ser hene. Deyndarin deynê xwe nedane, heqqê insana nedane, Resulullah ser nimêj nedkir. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatihate ma'as selavat. Eşkere mexwara kanala Şakirê Kopê ser YouTube'ê beacibînin, bişopînin, ji bîr nekin, abone bin.